Grad Valjevo dobilo je 932.000 dinara od Ministarstva za zaštitu životne sredine za uklanjanje divljih deponija. Ugovori su potpisani danas sa ukupno 43 lokalne samouprave u Srbiji, a posao bi trebalo da se obavi u septembru mesecu. Prema procenama postoji 3.500 smetlišta i divljih deponija širom Srbije. Mi ćemo u septembru očistiti 500 i to je svakako veliki uspeh. Zamolila sam jedinice lokalne samouprave da kontrolišu te lokacije nakon čišćenja i ovog puta će država biti mnogo rigoroznija u sankcionisanju i kažnjavanju neodgovornih prestupnika. Dakle, morat će i na lokalnu inspekcija da radi intenzivnije. Takođe ćemo imati mogućnost za očišćene lokacije da trebuju jedinice lokalne samouprave i kamere koje će obezbediti ministarstvo, ali ono što je važno jeste svakako da apelujemo na svest građana i da ne dopustimo da stalno čistimo jedne te iste lokacije. Dakle, svakako sve ovo radimo za čistiju budućnost i ovo je samo jedan segment, ali izuzetno važan, jer problem neodgovornog i nepravilnog odlaganja otpada utiče i na zagađenje i vazduha i vode i zemlje, naravno, pre svega. Jedinice lokalne samouprave, mnogi rade i same iz svojih sredstava budžeta čiste ovakve lokacije, ali evo mi smo se sada potrudili da odvojimo značajna sredstva i da pomognemo svakako rad, sve u cilju pre svega i podizanja svesti, ali isto tako za čistiju budućnost je neophodno da jedan od ovih glavnih problema koji je svakako prioritet ministarstva, a to je upravljanje otpadom, pokušamo da stavimo pod kontrolu. Iz ministarstva najavljuju da bi naredne godine mogla biti nastavljena ova inicijativa uklanjanja divljih deponija, ali i da je najbitnija kontrola i da se spreči gomilanje smeća na mestima koja za to nisu predviđena.